isaa cia bilingi wa mauvo. Siungamite saa 3:30 cia wiyo masama Afrika yomiloni wa sua masama ilumako manyithia kwesela bilingini wa mauvo umondhetwe wa kwambelelia mtukuni 14 mwezi wa kana mwaka wa 2025 ni naudhoja nikena kumanyithie mauvo tondo makitika muno ilembetani itu ya Ukamba na Kenya yonde nye nitawarasas kithukua zomo na ke Sharon Ndinda aliola mauvo kwanzia ya meko kwa uyu ni mauvo alatumanengete uito alatukumbanisye ni pamwe na Muyumbe wa Kathiani Robert Mboye kumwenda Ruto atambuke Ukamba indi ekale ese 2027 no enuka. Andu alamena maunyungu nisio itina wa usakwani wanduani wa UDA kwenda kamati yemiyao. Ataalamu kuweta kilungu cha miongo ina yuluwa yana cha Kenya mena uwawa kwingi piwani mesilia. Na mutumia wa miaka miongo 5 na dhanda tukutiwa ni dhayu avika kilavu ni kimwe kuyaka ngundo masaku. bilingi wa mauvo. Kalibu yuni umanyithie no tunena ni kwesela ile itatokenda yomwe 5 na ambayo tumane bukuviva tendevi ambia na neto Mutongo TV na mauvo o ingi na uma kwate imwe kwa imwe kwesela mutandoni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official na mutandoni wa Facebook ni Mutongo TV mamoni maku yulu ambo valangu ndio somea no utume kukonde kwikutatu ngwitha ndima sisia o tuende na uvilingi twambi. Mujumbe wa Kathiani Robert Mboye ni wa mwenda President Dr. William Ruto kutambuka ilembetani ya Ukamba otondo withi twe aithiwa kaisioni ila ingi na kwathana milati ya maendeo. Mboye aweta una kwithi wa President Ruto thito na ivinda yomo kunena na enendi na ingi avathalite na kuvuthi ambaye ya Ukamba ni muthoche Ukamba ateo ekale ese kana ivinda yake ya kwinuka yeva kuve ingi ni wathuthia enendi na muno amuika kuende ya iyumbani ya kuosa ivandi ni kana kuangela kula sia usakwani wa 2021 boni mutesia no kueleza. Mujumbe Robert Mboye aleseka President William Ruto muthoche lembetani ya Ukamba na ete maendeo tondo na tuyisioni ila ingi na itumwanya na ene thima ilembeta ya Ukamba hatiwa ileteka laesi kana wenda sioka kwethwe President wa nthino ya Kenya itina usakwani wa mwaka wa 2021. Ruto akenda kuko Ukamba ni muthoche na oke bangi undu ne bangi ithiko yake imani nundu nitwisi andu ala onthe ona komana na mo mainenuka undu manaendete mekuta noni nuna mabanga nesa tunewie mbesa ila ina neniwe na ithio na itu twiko twasia ni kendo na maitu makwato kindu unda tona utwa mbesa kona imwe na ile ingi itiwa na nenewie anaenda ku athanite maundu maingi ma maendeo kuna itu atwa maundu ma maendeo lakini kila kibonekana unfortunately kumona anaenda okeza kwithia inzeve yake tinzeo aweza kwithia ndu nitamano iwe ni ubungu wake nyani ndona ukuli andu maitu okao na muika mukuniekelele kuna hiyo makovi mose mbesa na muyetela 2027 ithetu na musumbula ukite ati aliomyake lenuke. Mboye iweta kana President William Ruto no vuthete lembeta ya Ukamba na tongo ya lama nengeto ivela o yuma nengeto ivela tete mwenende wa Ukamba na kini kuonanyakana nikivuthia kwe mwenende wa lembeta ya Ukamba na uni wona ni wakanava ikuroka kwata kuma lembeta ya Ukamba 11 ndauzo kwa nie kavika. Na nyeona ndio na vep maana mautinda tukulanite maundu maingi nake niki ni kwithia ni wabothisia mbaya ya Ukamba amebothisia hata undu ambe minister make ala waandikite Akamba Mayeli bai Penina Malonza na Alfred Mutua anengetwe ministry ila ya foreign affairs ministry na bina itina wa rishafo yake ambe aumia Mutua kwa foreign affairs Mutua kwa tourism kune kumunenga demotion kana kumuthesia kana kumubena ndebe Penina Malonza aikwa tourism after miaka su nemo akomo necha wala wekiri shafo yambe amunenga demotion atwa wa ministry yethe yango kwila wainayo ilo nekiri shafo ya Kelly aveta Penina pio na Mutua asioka the wengi atwa wa ministry ya labor ya usilama kwani mathukumi
andu ala mathuku mako ya nini Saudi Arabia ela mako ni waku na nina thuku na ala mamandikite usu wo ya wa mutu onengetwe ni serikali no bothisi akamba Senator Muthama ai chairman wa chama chake cha UDA na Senator Muthama mwene ni waneni asia nengiwe we wa utumawa nundu abetiwe balawa akwatie nesa atumo bandu te undu tona kwikandu make watwika member wa board member wa Parliamentary Service Commission kana commissioner usu no we wa uthukumi wa mbunge wa usuvia masilai ma mbunge baikindu kingi utona kwikandu maku kwa Muthama abetiwe balawa yetona utethia akamba nthini wa serikali ino ya Ruto atwa bandu te undu wika mundu kwa unye nenda kwa asia nundu no tubuthisia ito muthocha ito mukunia makovi atubange lakini 2027 siabika ndikuona kura siake tokwata imwe kukwito Ongi no mathuthia enendi kwendea na usaivandi no kana meyombo ni sevinda ya kuyandikilia taku ni makura ngendo eka tonethia kura silembeta ukamba kuongeleka na maithi wana vinya na woni wa muvetanga kivilani President William Ruto ula withitwa atena usio kana wendi musio na uthukumi mulunga lukwe mwenendi nenda utavia andu maitu mamuikala matena ivandi mose ivandi ni kwithia ila woza kivandi ndukase withio manthia mundu ya ona ni woza kivandi yukavute mundu ya ulota thukumite ito wikivilani ailovutwa na kwa uma iloza ivandi nikena matutethesio muvuta na niwona nise kana ndepata na andu mamuika yukeka ni wamuika noza kivandi nambo make sure ni wenduka ni kwithia anoa yingi muno na namoa yao mana aya andu masia maina mawia andu masia kuthuku asia masia asia momaike kuililo muio aimoa keka ninye keka ni wa muika umundi nimbwe nina kivandi chakwa na kadi ya kunakura netele 2027 mundu kwa chetene ni mubetange obisini ona kenda wemea kivila ni katiba kaimwetikilia kila kiumwokwa yukatika katiwa umundi na 2027 ila tukwaze Ruto must go ni kana katiba kaina utunenga mwana wa mubeta nundu nzia ya umubeta umundi ni kwisila mbunge na mbunge ni wathoie kiangu sune mbunge nditetea Kenya ni kwithia ni yathoiwe keka tiu one mbunge no yale ambia mubuta ende nundu mbunge ni emiwe ila tukwaze Ruto must go to yase 2027 kwa chetene no enuka thini walembeta ukamba vena milati kauta kuma kwe serikali nene imwe ya kwamie nengio yende nengi ya kwathwa na chawata ni mwene nthio na imini wa milati no itonyo motethia nthino maundu mamakila muthenya kaundini ya Masaku kathia ninye ni Toboni Mutesia Itina wa uzakwani wa isione siandwane wa chama cha UDA kutwaiwa yu alamena maunyungu nesio kukonia uzakwani uone makulwa kuatia nze ila siailite kulivoti kwenzama kanata kulivoti kwenzama nene ya uzakwani ya chama ki bandu bakwikiane siandeto kuyana na mukitei wa mwanya wa mwene kivila wa chama ki subcounty ya Kisauni Amani Chifwete Mwamboza ni kana usakwani owe wa uwo na umelu aiweta kana ala makusindwa ni mailite ukwatiania na ndongo ingi kutwa chama ki nambe uni itina wa muyumbe wa Nyali Mohamed Ali na Ali Mbogo kuwayatakana mwandiki munene wa chama cha UDA Hassan Omar ni wethitwe aimania na kumavadha amwe maamemba chama ni kiu cha UDA kauntini ya Mombasa. Angela Mose na ilivota. Amani Chifwete na ulo na asindi kiligu chambe chao sa kwa nuwe sione cha Amani cha UDA tamwene kivilo sub-county ya Kisauni nuwa wetakana alame na maunungu nisio kukonyosa kwa ni une mailete ati yanzi ya ila siya ilite siya kulalame kata kulivoti mbe wa bodi ya usakwani vandu vamu ikiani sio wandeto. Walijitoa wakisema kwamba uchaguzi hawako na haki. Hayo ni maoni yao kama wanachama na wanapaswa kusikizwa kama wanachama, na kuna njia mbalimbali za kupeleka malalamishi kwenye National Election Board. Kuna ile dispute resolution, wapeleke maombi yao hapo ili maombi yao yaende yakakaliwe. Lakini kutia chuchuchuchu katika mitandao, katika ground kule kwenye village ni kuharibu jina la chama. Na sisi wengine ambao tumekubaliana na matokeo na tumefurahi na ushindi, tunaunga mkono kwa sababu uchaguzi ulikuwa kwa haki, maana hakuna mtu alidokoa ama kufanya ile inaitwa hacking. Watu walitumia gadgets, mimi mwenyewe nilipiga katika kituo changu na kura zilihesabiwa pale pale, majibu yakatolewa pale pale. Kwa hivyo namwambia Mheshimiwa Mohamed Ali, namwambia Mheshimiwa Mbogo,
nendeni katika dispute resolution. Kuna njia za kutatua matatizo hayo. Ukaitina wa mamemba ma chama Evo, muyumba wa Nyali Mohamed Ali na Ali Mbogo kuivetangana na usakwani kwa kila makuetekana mwandiki munene wa chama Hassan Omar niwethi tuna mituo ya kumani amemba va Mombasa. Tunaunga mkono uchaguzi uliofanyika. Tunajua katika malumbano yoyote lazima kuna watu watalalamika. Hata yule msichana mzuri hugombewa na watu wengi lakini hupatikana na mtu mmoja. Kwa hivyo usimsifu msichana vibaya kwa kuwa amekataa ndoa yako. Chama ya UDA ndani ya Mombasa County iko imara, ndani ya Kisauni iko imara. Tunapongeza National Election Body Bwana Maura, tunapongeza rais wetu Ruto kwa uchaguzi ambao ulifanyika mashinani, na sisi tumekukumbatia chama cha UDA mashinani na tutasonga mbele. Uchaguzi ulikuwa wa haki. Ni wawetekana usakwani une unatoiwe kwa umelu na udhiu wala wawetekana ni makufikia kukwatiania na kuendesha chama cha UDA. Katika awamu ya pili katika wodi, alafu utakuja awamu ya tatu katika constituency, awamu ya 4 na ya mwisho itakuwa pale Mombasa County. Kwa hivyo tuko imara, tuko tayari kujenga chama na tuna imani ya kwamba ushindi wa Chifwete ni ushindi wa watu wote ndani ya Junda na Kisauni. Junda hoye! Gilivote ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Tuitiana na Yesus ya Kiswani imwe kwa imwe tuthe kwa kaunti namba 11 mbunge ya kaunti ya Makueni niendeka ivya itheka mutalatala ula wa ya betukithisie na kutwika munyao wa uiti ula withitwe uithukumithwa wa wau kana wa awau kwamba kwivia ndevi cia kuungamia ngalama ya ambulance mbe wa kukwata uthukumi. Uwanenwa ni musomi na mutaalamu wa maundu ma utongo Dr. Morris Wambua kavina nekala wa vikachari ni kimwe cha mathiko wodi ni yangu Masumba kauntini ya Makueni bala watu la muti kwa vanene walanyo ula withitwe uyike mwisio ni mathayo ma awau aingi muno ala mekwenda uiti wa mituke kufikia angi kotiwa ni thayo mulinge na report. Nika vina nika chathekecha savale ya muthecha Agnes Yonguve Moitolona ati unetha yutuna wakumwa nenzoka na kukosa uiti wa mituke wodini ya Nguma Masumba kauntini ya Makueni. Wala Dr. Wambua chambe uendekithi MC ya wawodi ya Nguma Masumba na gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior. Kuthukuma kova kuviku kithia kisio kina maithu loko macho ni cha kwata sivitalo wake wango chayo luvala umatona kukwata uiti kwa mituki. Mana kutha sivitalo lao iva kuviviula makindo no lao Sultana Mudvala Vemondo Mwasa kufikia masivitali ya su. Pati katika yangu sivitali lao iva kuviviula utoa mundu ena emergency utona kuokolewa. Imagine no Sultani Makindo kana wote no musije mga wale report yugeze mundu no kwa ne emergency na wale emergency mulika landeta serikali account muya one of the hospital ba big level nonanga mundu first aid akwa ne emergency. Dr. Wambua ngitumia vuzo yuko kule mbunge ya kaunti ya Makueni kusokela mvango lawa ikiwe miaka ilime vitu wakana wa umaila kuiva ambulance mbe wakukwata uthukumi. Ndokila kithito kikia mathayo ma wa wengi muishoni munala mekwenda uiti wa mituki kana mekwenda kuthamiwa sivitali cia kwasa kukwata uiti mbeange bala mwakate wa wu amethito maitio ni thayo kumana na itambia yu mundu oyu akwatitwe ni na ginto ni ona mwekata ni kiu tuthini mundu tamamba akwatwe ka emergency no ile ka emergency kukundi life threatening tafadhali aiwa na aya ambulance aiwa ambulance hizo abama kweno ambagwe bangilita ndatu kana ngili 10 ile kana au maisha kama kolewe kitu mukikala ndi mukisiche kana ni action tuenda kila kimana ni maisha mamundu withena wakwata emergency ambo kwatwa saa isu asengwa hospitali tisa sawa na hivi ngawele ngitu kaya baadaye na kitia babo ambulance na kwa bado kata nuka Kondu mwenda mwikalende government mwise you are government serving the people kana mwe government serving if you are serving the people then I can tell sure you will need to look at some of it with the money and then avineka. Mutongo TV kuma Nguma Masumba kauntini ya Makueni nyenita wa mulei mulinge. Maundu meo kwenye uiti kilungu cha miongo ina yulu wa yana cha enendeva Kenya mena wau wa kuingiviwa ni mesile kana depression wau ula ukwata mundu ila wetha na kusuania kuingi yulu wa undu kana kindu ila isekieta stress kwenana na Dr. Kanyolo
Kameti ula ni ndakitali na mutaalamu wa mauki vathukanio kuma Masinga kauntini ya Masaku ni kana yela mesilia ama mwingi vya mundu ni moma etae mauswanio makwiyumia thayu wanakufikia kukwatwa ni nduka iyo mundu atonya kumanya atakana ena uwau weta wae chau na mundu atonya kuvoa ata nikenda kukwata usungio wa mokulyo wandiki witu Bendi Mark Musau no komania na ndakitali Kamet na atumbanisya livoti ino siaisya kuyanana na Daktari Elijah Kamet Kanyolo wa kuma Golgotha Masinga nikana uwa mesilia wenda depression ni utonya ukwara siana kwambia miaka 10 kuthia ndoa ima na vala kuyanana na ukunikili andoana kati wa andu 10 mena wa uyo wa mesilia nituonete muno andu aingi mayuka sibitali ukethia mundu ni mwau lakini wa muthima ndukona pala thina we lakini walikilila muno thina wa ila twita social history withia mundu usu ena thina wa kiliko na thina wa stress thina usu ni muongeleku muno na twasisa thina wa population ila twinayo withia katikati wa andu 10 ana mena thina wa kiswanio kana mena thina wa depression na nundu wa kuongeleka kwa thina usu wa stress thina usu wa depression nuseo andu maketha mesi ila depression ikulika mawona nio mawo uyo ni vamwe na mundu kukosa too kana kukoma muno o vamwe na kwema kuya kiliko vamwe kana wenda low concentration kwangelekanyo no withie mundu ila wathi ukoma ndeu kwata tokyo wathi ukoma saa 3 kana saa 4 ikala kitandani arakwata to ina kukesocha na kwacha amuka bisa kwithiona ndena ula wendi wa kuamuka iwa tu aile kwikala kwenda kitandani na kindu cha keli tuona ni kwasa interest thina wa wia waku kaza kwithia ula moyo uka kwa kukuna wia thina waku ni muoleku kana ndwivo na kwitha wi muoleku no tebo nimini kana uolo kuna ambito no kunekanesa kila kingi tuona ni mundu kesa kwithia mundu ena wo kana kuthata kwingi kwa mana ukethia wa mweka kaundu kanini ena kuthata okasena hii da athata muno be wondu waindite kana athata muno kukiluka undu la wekwa isu tumeita irritability na kila kingi ni concentration ya mundu ina depression ni thea muno ukethia ndena ndio tono kwata maundu mesa kana chongo chake nikwete ngalikwe ukethia ti chumbanu ukinaiku na ila tuona sindu taisu thina wa mundu ni twenda kusisya kana pena kitumi ila mundu wamina kumanya kana kumanyikena wa uyu ni waileta kumanda utawa ndakitali kana mutaalamu ta psychologist kuswanya muno kuhusu ngalo bina madinaso yu nuli kande ni wa kuswanya kwingi na stress yambi ya kuongeleka na ila stress yongeleka yambi ya kusukuma thina wa depression yu ila takambe ni wa isu twita suicidal ideation na mawona ngalange weba wuseo mundu wa musi ona mundu aketo adhiku kana kere mundu kumana ake kana negedani mundu mwenda kanisani ake saingi mundu akadia na mundu akadia akawanda wakasema idaweni ake saina ake ndo yakanya weyo nikende kata nikende mimi yutona maundu tasu nuseo ni to advice mundu usu mwenda sibitali ni ndoneke ndote vilingi wa mauvo Mutongo TV livoti mwanya nyenita wa Ben Musau ni muvea musana ndo watumba nisiangia wa isu na endoketha wena mawona nyota asu na wakavika wakona ndakitali na nusu yotu kesiania na stress
twika kwa tu ni mo ma muthemba tosu tutambo yuthi umwoni ningusoma mautumani na namba soma mautumani ile atatu bena mauvongo enda kutevya mavatanika na muvya wa kudonga mathoa mama uta Epra ni watangaza kuthea kwa mathoa mama uta Super Petro yathea na silingi umwe katono kana na mangotele miongo kenda na atano diesel yathea na silingi ile na mangotele miongo ile na mauta mata mathea na silingi ile na mangotele miongo ina kwa lita umwe Petro yuye ithowa silingi yana imwe na miongo monza na inya katono kana na mangotele miongo thanthatu na atatu isuni lita umwe nayo diesel ithowa kwa silingi yana imwe miongo thanthatu na inya na mangotele miongo nyanya na thanthatu na mauta mata yumete wa silingi yana imwe na miongo na nyanya mangotele miongo kenda na indi mathoa ameu ni mamwe umwe kwambia uni saa 6 cia utuku matuku 15 mamwe wa kana nginya matuku 14 mamwe usungi twendete kwou mathoa mama uta mailanje o tutaende tothi umoni tumaniele atatu ve mundu kwasi ati pamoja ngaliko cia kahawa sukari nitwa mutongo ipatu Kalonzo au Manwe piwo na kiku cha ula munene wa polisi enene ya Francis Ogola wakwiye kwisila mbanga ya lelo ni mbanga ya ndeke na aikwate kutetea uchumi utheye na kuna kampeni tene na yo akamba mayosa kura kwa wingi nikenda wiseithia ni makunia Kalonzo 2027 utumani ungi umwe wa muthia nikenda tuthi umone ve mundu kwasia mboi anenge musumbe ndaya netwa Nicholas kuma cha mwilo kuya ngelane mauvombe angene mokete yevolivoti ya mutumia wa kwa miaka 53 ulotiwe ni thayo itina wakufika kilavu kuyanga liko sia kangundo tukalivasa tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwemambo pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu vawitha ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twamiiba sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uya ni mbali cio na ni moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake umundi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndeba ndo imwe nyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo weze ondukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ina cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. ndatika thanthatu itiele vikesa inya cia wiyo na indi ndambito soma livoti la yati ni kana be mundu kitwa cha usimuse ase Mutongo TV ndeto isuni cia uo ona ni waisi akatilanya kaunti ya Kitui siithiwe ile Kitui na mwingi na nitwetele atilanie kaunti isuni nene muno cha usimuse anene ilangewa ya mheshimiwa Mboi wa Kathiani Muyumbe na indi na kejemi makevindu ya cia Mboi ona ta manene na Ruto ekale esi utongoi uma kwa ngai aindi mauvombe kana mautumani mbeangene ngosoma otwende
Ripoti yacheonekana mutumia wa ukuu wa miaka 56 ni watiwa ni thayu kilavu ni kimwe sokoni wa Kangundo kauntini ya Masaku itina wa kuvika kilavu ni kiu na ambi ya utavika ntakame na itina atiwa ni thayu mbe wa kusembwe sivitali kuyanana na alama kusembanga inonekana mutumia usu avika kilavu ni kiu ationda na nywa uki vala itina wambanga ino maovisa maisalo mambi sia ukunikilimbea kukonia kiko kiu mwi wake ni woso ni maovisa mapolisi na watu wa nyumbani ya kusovya miyako ya sivitali wa Kangundo level 4. Tuenyera wandinda. Ile za kanada tika kumi ine tone mwana na mwana wambe ngambe bema ba tuna kutare babu desike ina diona linjana na ina linjana dia ene muluzi ndeno kame ina sa kile takiruka kiasi kikama ngige ndio kiasi kikama mwana katika imani yeye ba na umana ngalo nyinyi umana ngalo nyinyi ndio umana kuna tungumani ni betani una betani ni kwa kile hapo kwa katika nizuni ngoto ni mwana tu anani wa bwana ayo ndio no tukiata na ndiye polisi na kilabu kigungu tu na bunga kilabu sina bunga kilabu tonde na mawe ya ndala mbele na ndo nena mamu chao nena mamu cha kila mundu wote kila kwa sino ngedo de polisi na mwana na mama polisi na la mama polisi kama alia ametoka kwa polisi saa 10 nusu polisi wakala kwa kila kitu naweka uchunguzi wao polisi bila ene mukutia meivo na nimasi kwa emu wa ni mnyone ambapo ukiakisio kwa musie wa mutumia usu maminista Eli Olote Geoffrey Ruku na Mwandu Hana Wendoti Cheptumo ni matetea unyuvi wo wa kutwika maminista miviani ya upukumi wa mwene ndika na public service na ula wa mivae maiweta mena utuika ula utoetie kutongwesi ya mivia ii mawali ukuni ama ende serikali ni broad based mavikite mbe wa nzama ya mbunge nene Ruku asia kana eosamwanya wa ula etuye minister muviani Justin Muturi na ke Mwandu Hana eusosia muvia wa mivae na ula utuye we muthei kwambe wa mnyanya Benjamin Mwaka no kutueleza kwa withiani Geoffrey Ruku noe wambe kuvika mbe wanzama ya unyuvi na ila yungua speaker Moses Wetangula pala makulyo kukonya uandikani weke misingi ni akimbai thukumi manze serikali na mnyama ya mawia kwa maniwa mama uvundiso yani interns melia kwa vanene. What are you going to do to ensure that there is not skewed employment and that employment does not become a preserve only of those that are in the ruling party? We've heard a lot about ghost workers all over the public service, in the counties and all that. How do you intend to tackle the ghost worker phenomenon in the country so that we can reduce the wage bill? I will ensure I abide by Article 232 of our Constitution, which talks about the values and principles of public service. And the values on principles of public service, the issue of fairness, fair competition and merit on the basis of the opportunities and promotions, as well as transparency. Ati wa makulyo kukunyo thukumi waru kukwizila moendekethio kiwathukanyo wivo wengumo wa kutata kusia maandamano mole kukitana na wanangi kwa miatiano hii mwaka ni muvitu hivi ndani ya maandamano ma mwiko wa njenzi demeyumilia kwa vanene vala waende ya kuthingilela mutatala wake waina kielelo kiseo. It is very clear in the Constitution that so long as you are peaceful and you are unarmed, then you are allowed to participate. But now you are bringing extra conditions. Or you're not using parliament to curtail that right. The demonstration which we have seen, where we have lost lives, where we have lost property, where destruction of national infrastructure
or installations. Those demonstrations are not foreseen in our constitution. Ingeru kuno aweta hena utwikono ilita kutongwese muvya uo thukumi ulona atwie mokoni ma Justin Muturi ulona vutwe kumanwa na muungamo wake wa kukosoa serikali evinda kuthila vingi. In the realignment of the government, it's perceived that everybody joining cabinet is an expert. Are you experts in public matters? And what is your expertise? It seems that, and even what others would think, you're abrasive, or the positions that you take them so strongly. I'd be keen to hear from you what leadership skills you'll be bringing to the table. I have served as a member of parliament, which is a public office, for 2.5 years, and a very rigorous office for that matter. And as I said from the beginning, I am subjecting myself to Article 10 of our Constitution to ensure I serve the people of Better North with commitment and dedication, where we have done a very commendable job. Wamuthia ula eimbe wanza mayende mwandu hana Wedot Cheptumo mwaka wolona iseneta wa kaunti ya Baringo Mutita William Cheptumo pala waikithia nugukwatiania na atongo yonthe gukitana na sieko siaka wake mevae. I'd want to hear what innovative ways you will deal with issues of femicide, on the cultural issues like early marriages, FGM. We have to engage community leaders. Leadership is on the ground. That is where we have men and women, we have people in churches, we have people in barasas. So those are the people that I will engage. I see the solutions to be coming from the locals. Vilengo wa mauvo kumavamo sinilovi nye nito wa Benjamin na mwaka. Na vata munene wa NEIANDA kauntini ya Masaku kuendea kukwatiania na muvea wa kisomo kutetheesya amanyiwa kumemisini ya ukwati munini kauntini ii na vande ya Kenya. Witano uwa umwa kanani kuma kwi minister muveani wa kisomo kauntini ya Masaku Dr. Consolata Mutisia ula waelesya kana wanakutwika serikali ya Masaku kwisila muveani uwa kisomo ni yikite mawalonyo ma kutetheesya amanyiwa mamisi ya ukwati munini bena vata wangwatanyo na NEIANDA angi ni kana kufikia utalo munene wa amanyiwa na kuikithia ni makwata kisomo ta amanyiwa ala angi Dani Mwangala mkwelesya. Istomu vyani wa kisomo wa serikali ya kaunti ya Masaku mwandu Consolata Mutisia na itina wa umbano wi mwana ula watwaiwa wa kaunti ya Masaku wa maundu ma kisomo ni waelesekana wanakutwika gavana wa kaunti ya Masaku kwisira kwa muveo wa kisomo ni wikite mawalone makuyana mautetheesya amanyiwa kuma misini ya ukwati munini vena vata wa NEIANDA kukwatiania vamwe nundu utalo wa amanyiwa ala masomo maende na ukwata ukuno kumana na maundu maki ukwati nwende na kuongeleka muno na vena vata wa ngwatanio na NEIANDA matema kiserikali na masilikali kutetheanisya nikenda kuona amanyiwa asundu maende na masomo mo. Kaunti ya Masaku onaitu twithaa na mupango wa scholarship wa ciana citu ila ciumite misi ukwati munini si sukulu ciende na usoma na program isu ya scholarship niende nundu ni flagship project ya governor witu Madamu Wavinya Ndeti na pia ni twithaa na muthemba wa scholarship tumita Machakos Youth Service pala ciana citu nacio oingile ciumite misite ukwati si masukulu ma vocational training centers citu maende na usoma o maibiwa ni the county government of Machakos makaibu kila kindu nundu ko ukwati ni munini ni kana no ciana isu nacio cikwate skill ko uni ithuthia stakeholders angi alameku Masaku kana alameku Kenya alametwa witwa wa ciana yisienda utethio nundu ciana ila cina thina ni mbingi ciana ila cikwenda scholarship kana cikwenda utethio wa kisomo ni mbingi kaunti ni itu ya Masaku na Kenya in jumla ningumakulia muno meyumilie ni kana moke makwatana na itu tati kaunti ya Masaku titethese ciana ila cikwenda kusoma kana ila ciameleirwa ni kusoma nundu wa ukwati munini wa misiyo. Ivinda ni wande na uthingila vata wa kisomo kwa sei na amanyiwa na weta kana kisomo nijukieta iwananu na kwikithia amanyiwa onthe ivinda ni ukite ni metha mema kwikwatwa na kule juu amanyiwa na asima ende na kuimia muno maundu ma kisomo ni mathuthia muno asiai ma ciana ii kana ciana cionthe makwatilile kisomo
kisomo nicho equalizer ona mundu mwite musi munini ona musi utembesa ase imeke bidii meke ciana bidii mama neni mama thuthie ni kana ciana isome mundu itona ciana isomete ikakwata ciana cia etu na ikakwata ciana cia imwana kwa uba imundu utasoma na bidii akapita ni thuthia acia imuno mukwatie kisomo ni thuthia pia ciana ile cio somethwa osai advantage ebuso ngai munengete mu somethwa ni kana mwikie bidii ni kana musome mwikae so regret later wanengiwe chance na wachasia kwa wiki ibiti skulu mwasioka mwende tosoma. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumva kauntini ya Masako. Tumevau tuthi kaunti ya Makueni vena pata wa alimu kuweka uvu ya mbeu ya udhatu na kuodhothe ya manyigwa kwikonya na mathau meuvwa ndongoi une kuyana na mwene kivila wa nzama ila yungamie kimanisio cha utwika cha sayansi cha Konza kana Kenya Advanced Institute of Science and Technology Professor Emmanuel Mutesia aine ne kanane ne akikavinda kanane na kikavinda nikala wavulana na ikundi imwe ite ya kiserikali ya kwenda mawethiruluko kuyaka iti vamona amanyigwa maskulu wa Chambeke kuvanda mite kiwanzani cha Akachi Stadium kuya Chambeke kilio ni mbunge kiu cha Kaiti kauntini ya Makueni Caleb Chalo nokolivote. Ikundi ena ila muno yikona ciana maundu ma kusovya mawethiruluko ya kwatiania na kimenyetso cha kiutwika na science cha va Kenya kana Kenya East na serikali wa kaunti ya Makueni utongowe ni minister Wotandithia Sonia Nzelani vaki wanzane cha Kach makikwatiania na manigwa maskulu sike vathokonyo cia Chambeke na mawethiruluko kuvanda miti na ile utalo wayo kuvanewa kuvike ngili 3 nthini wa maskulu mbewe 15 kiana na Francis Mwendo mwene kivira we kundi ne kana muvango uwo wikithia kana kila mwaniwa wa Kaiti ni wavanda muti ndino wa muvango la mauvatisi teta one lana one tree initiative toni tukieba muithita andu ma Kaiti Greening Champions Kenya East na pia serikali wa Makueni County natatona ukwata na pamwe natatona kuvanda miti maskulu naya kitumi kitu cha kwenda na initiative ila tende setiometa one lana one tree initiative ila tetwaise katika kiliombunge cha Kaiti ni kwenda tenda ciana situ ila si maskuluni ciana sie kusuvya mawithiruluko maito ni kwenda nitonete mawithiruluko maito ni matone ni methi twema yeketo makanangika kwa ilungu yasa lakini hivi takikundi cha Kaiti Greening Champions niteyumete tungame mwanyani usu wa kuthuthia andu maito ciana situ na ekalima kiliombunge kicha Kaiti matone kusuvya mawithiruluko maito. Ovamuna unake mwana kivila wanzama ya Kenya East Professor Emmanuel Mutesia ni wenda alimu maika kwa sevuso ya kumanthisia ciana mathao ma drama ila itonetha iona nyako kosanda ya kwa ndongoi vakionekana kutinia ya kila kena umelile kuya Nakuru kwa Eituma Butere Girls alama na vinge iwenza kutoa isi thao yo ya Echoes of War. Mutesia easia kanave atetimake ulicha maundu mote tindhini wa siendu hii na kiene kwa nanga siana na une wo sindu isa drama siende tuika kundize siana maundu matema sio nundu ciana hii nicio opigitu kana kwati gitu owone itonete sarakazi mingile zitendete nthi nitu wa Kenya ni kwitha kwina ana siasa amwe menda ogulania siasa na kila kende kuma skulu ni amaitu matesika na future kana woni wa ciana hizi tu wendipendondo tu maka hivi na tu masomethia na tu maya ni kana metha matona kwiya kamwene kwaka kisio kitu na kwaka nthi nitu ya Kenya ni imiza kana nitabia ali maitu na si maitu na tongo maitu kana maumi siasa maskulu ni maitu nundu twaendeana kwiku ciana zitu zi kwa mana twaendeana kwiku kisio kitu kwa nangika na twaendeana kwa kwiku ithi ta Kenya twigeza tono thina songa nambe. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilengi wa Mauvoo. Tuthi kaunti namba 15 atoima mota cia bodaboda sokoni waki omwingi West County ya Kitui nemakulia atongwe kisioni kima ende na umakwata mbau kwa kumatele cia nthini wa ikundisio wa undumwe na kumake miunye tanzia imwe ya kukwata mbau ya wo na kuwaila njambe yange atoi mamota ni matula moti imwe cia ndongo ikwa kwithiwa itethitwe ikwati ya sekta hii ya bodaboda Halina Musangi nukueleze. Mwanena kavindani kalama ivikite kukosea kuvingwa kwa bodaboda shedi mwisoko ni wakioni mwingi uthiloni wa sua atandithi anima weta munye oka na bodaboda shedi ita ikumasiana na sua ndo mwanambua na ulame kuivitha ungua miti kido tuena atu watu na shedi
lakini twinayo bagu no twiona bandu twibithambua ithomo ra twitha ku nini kungwa miti ataki no gwetha mamu no rolikoi mamu ba kwanza kimona ndo omuyo mamu ukatha twimda malawi ta muno huyu ni asemu vya muno ndienda kwa engineer timbe anu wena wana boda boda wewe na kama ni hapo kwithila siungamite ba ndo tuongele ingi ile sianu siendete yo tuongele timbe anu sasa tuongele nikana ana boda boda maitu anarika methima kwa bandu ila mezo kama ni hapa kwikiathi ukwithia mena chao ukwithia mena bandu akwivitha sasa ni munye wakiwe ni Jonathan Ngenga umwe kati wa tongo ima mwingi West valo kweta vata wokwa tamba watandithia ama mota sia boda boda mbiki WhatsApp group ya boda boda sia bakio nona andikitwe starter ni wewe starter niwo ambayo mukune ko bimwe usi wangu ni andavia kana mwena thina wakeo wa shed na within 2 days na atuma chalo kaka tio mini labu inese mwena maundu maingi na be kindu kimwe pia ngwenda mutabia out 2025 tegwetia kura teko kusolve kyo mathina ala mena andu maitu ala twikata tutonye namo siolo muna kabe sinu muna kulishe kindu chambe muna izi twete reflector sawa sawa kindu cha keli mwaze tokekeo tubingwe shade yuki akatatu ingwendo mongela shade yenyu be light ba monda ukaba utuko ina mwete solar like sia 300 patengwe mangengama tondu ni noni sindila mukuna na noni imukwenda kwitha mwi katika agriculture muno nenda mwibange mwaka kanyumba ni mwete nguku yana ila sia kienyeji mwambie na pia no choose between nguku na incubator mwenda chao tauni mathutha nisha kwikalana na muo moka nyamu ikakwika kutumika na ini ateti kwa kulua nduthi kitwira twisene twikale twina wendo na tuko na siasa sileta siena muo wetha be wamo mautumwa mauke kindu takiki swebete okia swebwa oyo kuko kwa imaanisha tita wina muto museo ni kwitha wetha imaendeo wa kilomo iwale ikwetikela maendeo ona shendi kako bakio siavike 10 wetha ne achievement kwitu oni donyo kulya wana rikala twibo nundu inezi neza tondu nitho twina vinya nitho twilera tutonyo tumiwa nae twete rapsha nitwithira tutakwanitwa matuko mengi lakini ukwithia andu mengi matata matuke ya mubuko tukwetela mauthuko myuko amaikuoneka ta ibinda gyo kuona bonda bonda isi umasia na isi thukumire gwa mwingi wa kumasia atongo lakini tumasia atongo twamina ni sabara tole kwenzi bonda bonda isi onzo kuona bano cio tetwa maloni nimo matutete acio yu kumava mwingi othiloni wasio kaunti na Kitwingu ripoti ya vilingi wa mauvo Nilina Mosangi.